Nilipomjua Bwana Yesu, hakunitenga bali amekuwa nami. Ninamshukuru kwa yote, nitamsifu daima. Upendo wake kweli hauna kipimo, nitamshukuru daima. Nitamshukuru Bwana Mungu wangu siku zote, nitadumu kumsifu yeye. Nimeona mkono wake, ametenda maajabu. Maisha bila Yesu Kristo, sioni faida yake. Nitazidi mimi kumtumikia siku za maisha yangu. Nitamshukuru Bwana Mungu wangu siku zote, nitadumu kumsifu yeye. Nimeona mkono wake, ametenda maajabu. Maisha bila Yesu Kristo, sioni faida yake. Nitazidi mimi kumtumikia siku za maisha yangu. Hali zote amekuwa nami, katika taabu yeye amekuwa nami. Sistahili mimi machoni pake, zaidi yeye amenilinda. Hakika yeye ni Mungu wa ajabu, hakuna kama Yesu Kristo. Nitamshukuru Bwana Mungu wangu siku zote, nitadumu kumsifu yeye. Nimeona mkono wake, ametenda maajabu. Maisha bila Yesu Kristo, sioni faida yake. Nitazidi mimi kumtumikia siku za maisha yangu. Nitamshukuru Bwana Mungu wangu siku zote, nitadumu kumsifu yeye. Nimeona mkono wake, ametenda maajabu. Maisha bila Yesu Kristo, sioni faida yake. Nitazidi mimi kumtumikia siku za maisha yangu. Nitamshukuru Bwana Mungu wangu siku zote, nitadumu kumsifu yeye. Nimeona mkono wake, ametenda maajabu. Maisha bila Yesu Kristo, sioni faida yake. Nitazidi mimi kumtumikia siku za maisha yangu. Nitamshukuru Bwana Mungu wangu siku zote, nitadumu kumsifu yeye. Nimeona mkono wake, ametenda maajabu. Maisha bila Yesu Kristo, sioni faida yake. Nitazidi mimi kumtumikia siku za maisha yangu.
aliye mnyenyekevu na mwenye moyo wa huruma, atendaye mema kwa wenzake, Mungu atambariki. Heri aliye mnyenyekevu na mwenye moyo wa huruma, atendaye mema kwa wenzake, Mungu atambariki. Bwana atakuinua tena, yeye atakulinda, Mungu atakukamilisha kwa maisha yako yote. Tenda wema na uende zako, mazuri yakufuate. Bwana atakuinua tena, yeye atakulinda, Mungu atakukamilisha kwa maisha yako yote. Tenda wema na uende zako, mazuri yakufuate. Heri wale wenye rehema, maana watapata rehema. Heri wenye njaa na kiu ya haki, hawatashibishwa. Heri wale wenye rehema, maana watapata rehema. Heri wenye njaa na kiu ya haki, hawatashibishwa. Bwana atakuinua tena, yeye atakulinda, Mungu atakukamilisha kwa maisha yako yote. Tenda wema na uende zako, mazuri yakufuate. Bwana atakuinua tena, yeye atakulinda, Mungu atakukamilisha kwa maisha yako yote. Tenda wema na uende zako, mazuri yakufuate. Atakuinua tena, yeye atakulinda, Mungu atakukamilisha kwa maisha yako yote. Tenda wema na uende zako, mazuri yakufuate. Bwana atakuinua tena, yeye atakulinda, Mungu atakukamilisha kwa maisha yako yote. Tenda wema na uende zako, mazuri yakufuate. Bwana atakuinua tena, yeye atakulinda, Mungu atakukamilisha kwa maisha yako yote. Tenda wema na uende zako, mazuri yakufuate. Bwana atakuinua tena, yeye atakulinda, Mungu atakukamilisha kwa maisha yako yote. Tenda wema na uende zako, mazuri yakufuate. Atakuinua tena, yeye atakulinda, Mungu atakukamilisha kwa maisha yako yote. Tenda wema na uende zako, mazuri yakufuate. Bwana atakuinua tena, yeye atakulinda, Mungu atakukamilisha kwa maisha yako yote. Tenda wema na uende zako, mazuri yakufuate. Bwana atakuinua tena, yeye atakulinda, Mungu atakukamilisha kwa maisha yako
atakuinua, tena yeye atakulinda. Mungu atakukamilisha kwa maisha yako yote. Tenda wema na uende zako, mazuri yakufuate. Ole wao wachungaji wanaoharibu kondoo zangu, badala ya kuwachunga mnawapoteza mbali na zizi langu. Mjue kuwa nimeghadhabishwa, asema Bwana. Ole wao wachungaji wanaoharibu kondoo zangu, badala ya kuwachunga mnawapoteza mbali na zizi langu. Mjue kuwa nimeghadhabishwa, asema Bwana. Mbona mnachagua walionona na kuchinja, enyi wachungaji? Mmesahau jukumu lenu la kuwatunza na kuwalinda. Mbona unafiki mhubiri, mbona utapeli Kristo? Je, matendo yako yahubiri injili ya Yesu Kristo? Mbona mnachagua walionona na kuchinja, enyi wachungaji? Mmesahau jukumu lenu la kuwatunza na kuwalinda. Mbona unafiki mhubiri, mbona utapeli Kristo? Je, matendo yako yahubiri injili ya Yesu Kristo? Ole wetu waimbaji, wahubiri na Wakristo wote tunaotenda kinyume na yale tunenayo kwa jina la Yesu. Tujue kuwa tutaangamizwa siku ya Kiyama. Ole wetu waimbaji, wahubiri na Wakristo wote tunaotenda kinyume na yale tunenayo kwa jina la Yesu. Tujue kuwa tutaangamizwa siku ya Kiyama. Mbona mnachagua walionona na kuchinja, enyi wachungaji? Mmesahau jukumu lenu la kuwatunza na kuwalinda. Mbona unafiki mhubiri, mbona utapeli Kristo? Je, matendo yako yahubiri injili ya Yesu Kristo? Mbona mnachagua walionona na kuchinja, enyi wachungaji? Mmesahau jukumu lenu la kuwatunza na kuwalinda. Mbona unafiki mhubiri, mbona utapeli Kristo? Je, matendo yako yahubiri injili ya Yesu Kristo? Mbona mnachagua walionona na kuchinja, enyi wachungaji? Mmesahau jukumu lenu la kuwatunza na kuwalinda. Mbona unafiki mhubiri, mbona utapeli Kristo? Je, matendo yako yahubiri injili ya Yesu Kristo? Mbona mnachagua walionona na kuchinja, enyi wachungaji? Mmesahau jukumu lenu la kuwatunza
fitina, wana unafiki mhubiri Kristo, je matendo yako ya ubiri. Bacha kutukwani na kukwani abashiriki ba matunwa igona aliko bali baba bakwanie ng'eo mheshimiwa Rachel Tundo anyale ko bamaiga omong'ino yo twakorete nere gasi ofisi yemo no embona bale iga bunarenge no nyori tired. She retired but she's not tired. Karibu madam. I did not retire, I resigned. Oh, you resigned. Mbiyamano Molisia Sokongari baga. A district pastor, aba pastor mwensi muligaiga. Aba Alicia, aba deacon, aba deaconess, aba raibande be kanisa. Aba Kristo bonsi baligaiga. Ase kambi ya matunu ase litukoli ale na bakwani mbiyamole. Mbiyamole naende. Yesu nomuya na matukonsi nanje gona rot gangiche chingakie chaboniga nanje ndabakwania nanje bale television basabera maya ngikambie gendere buya munegendre teiga nyasato mentere okwegena nanda at the same time abantu abangi nande baunchoke babatiswe na abandi kibaigwete likondo chisikalia abarubache ekanisa itebuche abantu baitu banyagwe prepare uchiguru gosema ntali boyo igotimba sabere tiamaya ekambi muneko gendere byarande bakere buya igombu yamono sana akena na basabera yamaya kere ngakiye kambi enje na ngo tigana ene basia yemo gose ibereiga bas ntebeiga tinji maeti buya pastor mbachi maeti lakini je tiganji tebe samangana eyemo ge gotebaiga omochi gose ense gose community eri bwata basemi abange nere gokina gente kinkerororo e community bwata basemi abange nere gokina kobweri bwate abasemi abake igona anda basemi kero baro na abande gwikamotegerera abasemi baria nabono ntubwata balisi ntubwata abapasta bagose n'abasemi gwikatobategera tumanya gokoraki tumanya gokina ikina atebirekemo ekende kibungo kende nkerororo kera abana ba Israel baigete Kanani nasaka batebya kimwe ikiri Kanani na inu chora barai munebisa kubine bigokoraki bigo chora lakini kimogo chora barai aba saba bokongu nyasaye abarokererie omurai omuya igona kwani akamanya gokolera nande kimogo chora omonto wege sakukia ino inche natebagake gusene buku yatebire igona natebire kinkero imanya gokorera kiri ntageta into nagera ntere kubungu ekeneke mogo toligere lintu buna turabana siasa mwamanya goteba ngaki tiganga ache oni tare gosento mugore ayo monyene naye no bwate roll yogo chora barai muntu na koligina atakolia naye no bwente koligina ngaki ningongo chora sigete mubwatie kepindi kia leadership gosenkero ekia leadership abarai bago chorwa eni mukonya gwake sabu ngakimo ngakitolengere tokunya tuombira na bono bosio igona kolera kyo moeli kabisa nyasaye kegoro ngandikero kininge maete na enamba Deuteronomy 8 verse 18 kego teba nyasaye na etekero mondo chinguru chokonyoro botenenku chinguru chokonyoro botenenku Deuteronomy 8 verse 18 obotenenku bwokogenda igoro nyasaye nakoete chinguru obotenenku bwense nyasaye nakoete chinguru obotenenku bwakende gyonse igoro nekere bintu bigosinya ayemanyanga nyasaye nakoete obotenenku egena igo egento tagetoka no kwegena ocha kwerigelinga aibono obotenenku uri asangete bore bonkonye segenteke nyasaye agokonye goseba ntalibo after na tebire igo nandengero kego tebo yo gosaba yakoe oyo gotura bona linenje mwarori naratulire mwarori narasabire oyo gosaba gosega koe igo tinkolere tiabo tintagetina ne gukwana mangana mange ni manyetenga no Kristo na wotolega iga na wotwale ngiga seli tukolia lero chenkoro kurecho tundo okoligie kerogo kyobo bunge nyali bali chache bali bakondoka nao mina barandoke lakini nje naratemire kwa patient imanyetenga nyasaye
nero kurwo borai chinga kichaye chinga kisia Nyasaye ne chinga kichingiya tari boigo kera nakurira abu kinacha rero nje na rotiga nche imbasabira maya na nje nsabe munsabirani akimo nsabirani na pastor bali ga mo nsabira nje ntaragenda gucia mbiya mona. Happy Sabbath. Happy day. God is good all the time. Nyasawa senia. Igorongi twaligereti. Akanimeka. Tukarora nakigora no toro kanisa tanyo gukurana na ki gaki. Nye twatebire igana na kugwanja kwa Nyasaye tokole. Hallelujah. Takuririyo kungusamaye go mutige kera nko baretererare agera masine Nyasaye misie na kitu nyakobayinyoro na ki igo bagaka bangina abasaye tobamo aige twate kusasima tutwale kerenge kemo tutwale kerenge kekorokunaki matege ndongerie kebe no cha kuliya masini araba okuliya maragereria samani incho kuliya masini tali maragereria amen. Kaya ragen tongkelia kebe, muna kuligia maragereri. Na ragen kuligereri ya ekitabu kera, yante na ekambi etagetuku yarigan. Na ande tu yarigan koruka, tu yarigan koruarali, korunyomba. Yamna konte biga. Muligireri buyo tarache kambi onye naona se family boerera nimbokore tiki mutaracha gaiga make sure bwakorire naki omugaka no mugaka abayibuli na abana egera kogocha orusia masiseni igento kendi yantebia ayebene onyore chinso gosabanango lirora abie kabene lyogosaba nako inyori nkyo wanete gokora nako inyori naki togenda makamasa naguseniri nako inyori naki toko tigemero bilini nako inyori naki koro takurara makinika tigesimi na Facebook na WhatsApp na TikTok ebi nguchoro korera kabono igategera lingana lyango ikera murucho no ninto bakwania igo ni omukwani kagotena busi mosomere nero nsomere kebungo tunkuri katore nuzi tori gete nuzi mboli nkyo fulani aigeli nitakwambia nitakupa mafungu mungi wete lakini marenga bategete barusia masiseni aye wike bakumbo tori onsipiga bagende nara kuchikana ichuguni haleluya baki tugende nara yangangania igoron twaligereti rero etopic tokuliga tena ki ebibe byogotaberwa ebibe unpardonable sin tusabe. Baba wetu, tena kwa masaa haya ninaomba rehema zako ochene bikoba byane nando bekamanga nao ase umutuone amangana na ya unyabeke buno uligeti nande otinura mato ya bana bawo nando bachinkoro nyama igotolenga kyankongu ko ngakichinde nturgo ja twamanya ono rero toto tiga tobege sunte kuime tubariri oburabu bwawo nande toretero mondoko wokurio busubu bwawo tukero gotoreka unaliya Abaisiraeli kwa bakwanete na kitindi kogenda na inu genda inu mweka bakachikuyuguli nganelyo liyo kabagosa bakarusia bintu babegete bigotia mato ube chanja be changite bakarusio egere banyoro wancherwa ngaki ya Ezekiel ogateba amangana banyagocha baganyakoboli bwatoka engaki ya Yoshua twasoma bakarina gakemone twachandekire yokabatena chinyasaye chirikonye moko kolera genda mo chirigie chibakonye bakalia raisi ya igapi yobere bobe kera omakiranirira bakarusi binyasaye babwata moja bakatuguta bakanyoro wanchiru nanje nasabire rero monene wansiranchi na kero yo montegerete toigwe lyogiriao
birecha binde mbiye tande bire mataito simite toira birengera libyanka bintu binde mbito tobe kama ta toigubuno gokwana igore topic ena ebibe byogotaberwa kwana na into ase Kristo motorito amen. Yentonkeria kebe abana banyasaye asebuku nona asobogima koikera ensemu buna aye wakolire bibe otabirumirene na mire yentonkeria kebe bunekyo abasabe montegerete hakuna jambo mbaya kama hilo lifikia hapo manyaye gosema linkoyo toko manya soko kwera andora kubuna esisi yoro sana ibe byo koraki tokane Mathayo 12 ominto nsomere 30 mpaka 32 tuanze safari hatua kwa hatua makinika tafadhali wacha na shughuli zingine sikia Mungu anavyosema Malikama cheno agotebe malikatebe 30 mpaka 32 totali amona inche Yesu agoteba onye toli amo nere nigali mamincha igole mamincha yaye nero yotali gusangereria onye tuli gusangerera na Yesu nigo agoserebani ayengo seberekanioli asengenche yo na abatebirie Yesu bono ngo totebyali kerebibe kere kebengo kora no korama mwanya bantu na babalerwe baberwe ntwaberwe kolende oyo koramo moikomo chenu tokwaberwa na omuntu onde bwensi rakwana lingana libe mamincha goraso mwana mwanya bantu nakoleki naberwe kolende onde bwensi orakwana lingana libe goraso moikomo chenu takwaberwa sense ose aseliye gochigocha inere topic tukulie lero wana banyasaye ntegerere ebukwego togena aitangerwete pia senyasaye usende mamincha yaye aba Kristo nusu bukutekora tiki yabangire abwe bali mamincha yangu bali tuwalenga mambia asokugera wa saa 11 etwali lina ki onye togo itabera naye no motaka wakonya kanko iyo igoto taka etepi ko igoto enene taso bwangu togo te batora banda kene ngiye kole mire lakini nakiye sa toroche abataka bokororyo mabera baukolete bona ki kwebukote na ki obo nusu obo tobwate nyasa tabutageti ochole koboyoye usumu bwatuke yani asobwenge na ki asobo Kristo hakuna neutral ground obo gataka tubokora tiki utaketa Yesu anakataa igago tena inche naye twerupi kerense moyo bogima bweito asengenjo ya Yesu haleluya onye tari boigo ayabono nugusira wakana karuganyete bono liswali ngocha lili aboli muntagara aboli nkieke mineti kumuramo muikomoche lakini ndate nko inyoliga esinale go ikera ebuno mokresto era inyo tabwana etigwetani unabono kera mwarra America kurwana na Iran umulisi asigete nale batebete red line ngwaro jindu binekyo ngoro ligete none news basaimo maete binde moigwete kera mokagote bi onde red line na abuto koraki yani kogo kuno abono waitani kuwana bono nabo iga sobo Kristo nyasaye nabwate red line nduiwana ne bana nyasaye yani kogo etanyo ayabono yabere too far and too late kuirana maega ando takonyeke yani abunya sao kole mereni baka yakolereki abuono nege suro kumbirana nagusira kale naka munyo litenga kianu
Munyo litenga kiyanu. Emiaka irenga baitu 100. Nyasaa kabaremere kilo montali bintu byae ba wanafunja mifupa wanasema bado meno iko. Abasa bakata bafunja mifupa bado meno hii. Kilo monto yani kilo monte bintu byae nyasaa nabanya kokwana gwetera asinu nuero bekire nibo ya yonse pingya koros. Kilo musumali kanya gwakerani neliogia kanya kubatena ki ekene mburango chere. Etoigongo chere. Yani mpaka akakora pinya saka balemera kabatena ki ni maitro no sadaka moru etikanisa moketi lakini bona na abaire liba kabone watu wabere tayari koraki bakanga red line murangu gakoraki Timote ntanga ni bereinye togendera korona ki ebibe byo taberwa na kibigo cyambaka byekerabu malika goteba oyo oligetie abantu bonsi batoliwe kumbe nonyekere igo bantu kuja gusira bare kunya samburoberi oyo yarenkiatagete abantu bonsi batoliwe. Haleluya. Amen. Monte kerete bana nyasaye omuroberi nyasaye oro ninkiatagete abantu bonsi batoliwe iga kurigetiaye na inchi na fulani na ombali bakale isikali bonsi bakoleki batoliwe togenderere banyale kumanyonsi ayara yeke kumbe egere toikero gotoleka nyasoko ire libaga na inche tomanya yeke ayeke egere toyancherane toyamenyere toikero gotole tibweba igo gwante kwa nyasaye ngoro kitwense pitoikereki na igieko garago tena ki bandi bari gotena kibono hakine kinda atoru kimbwate bibe na amanye to no korete bibe unida yotara koreki na kia koerete libaga bona akogote biga seri boli tangania Yohana 1:9 tunya gosome binde banya kulikanse kora oro kebibia ere no mwegeno na ndo monyeno boro na kwa bere na kogotinyi kura soko taboronge wo igo okoire libaga na maete no korete bibe iga akoganyete na no rochiri bibe okorete no le tayari kobioroki egere ngutinyi ngokoro muye. Haleluya. Ndorama bana nyasaye inyoro kero twasoma Matthew 12:31 eyateba na abatebiri kebe kende yonse orakore no aberu lakini okomurama omoikomo chenu tokoraki a sin blasphemy against the Holy Spirit bono nina kubona inkebe kie kugusega kinke manyete inche kogekora nkebwatirieta yani tanina getora tena ki kero kwangentiro muntu weso kwa bekero muntu esumu neke wangu guikera yani go meaning kebekende gyonsi nabo ke guikera kero kebekyo gotabe ntorama bana nyasaye kebekyo gotabe ngebwatirieta yani ni kiwango unafikia. Bwana Yesu asifiwe. Yani si dhambi sema oyere oleta kwaberu gakyute tabantu 100 hai gakyo lipuetu no bano sama binade no sama birade ni nero wagete gachaka lipua gaita bantu innocent gakyo itetaka mwana gake sio hiyo. Biblia inazungumzia ni kiwango unafikia. Ndio wana bana Nyasaye ndio wana ene na iko iwona na bana bakumara mu mwana Nyasaye wakora bintu bitali lakini bwabe lakini maminche mwikomo cheni kwa bere ngokore tiki yani gemine jina elini kiwango ikera bwenene te kwagenderera umwiko gukwanira nyasa utumia omwana oleta barandi bakamba kanyomba oikansa chine none se kambi ekebekia ukirorero oikahoji gutena na kya ukwanira oikahoji gutena na kya ukwanira nyasa karengete gogoikera gwakora ki kwa enena igo number 1 nigo rebi bigo tabiru number 1 ninki nigo ta igo nekebe gato kwanira ekebe kigo tabiru statement number 1 bwente kumanya ninki ni dhambi. Amen. Ni dhambi. Bono liswali amanya gocha evening nere samu niyo kuigera na Bible study amu evening ndilo litangani ya Yohana isatunya na kiagoteba evening ogosalia machiko ebibe nogo sali ninki kila atendaye dhambi ni uasi, kwa maana uasi ni uvunjaji wa sheria. Ntorama bana Nyasaye
Igo ekebe kyogotabiri kyokumara mu mwikomo chenu inahusiana na kuvunja sheria za nani? Ntoramba bana Nyasaye. Number 2, ekebe kyo nokogosera mwikomo che. Bono liswali linde lyamagochaiga. Egero understanding community kogosera mwikomo chenu oikura amanyo mwikomo chenu emirimo yaineri. Hallelujah. Hallelujah. Egero manye incommunity kokole bibi byoko mogosera mwikomo chenu taberu oikura amanyo mwikomo chenu egasi yainere mirimo mwikomo chenu erene. Number 1, John 14:26 igego tebaiga. Somere. Igaro mwalimu. John 14:26. Alikago tebaiga. Kolende. Omokonyi. Omoikomo chenu. Oyo tatara tumase lietalia. Era naborokereria lyonsi. Nakobainyolia onsi. Biamono. Number 1. Na torokererie. Onsi. Yabuno point dirinde ntangani. Atorokererie. Onsi. Omoikomo chenu kiago twegeri. Emegiro. Ya. Kogendo bunyanabi. Ya. Kokoro bunyaka. Igago twegerie ke. Hallelujah. Hallelujah. Nagigoro na atari konyora bantoko tena ki babwa tumuika lakini bangete kene kyamali bangete kusasima gwe kene bangete batiso ye kene lakini bagote babwa tuiteri umuiko Nyasaye bate mbwa tumuika lakini umuiko babwa tuniyubire ichekero Nyasaye turi kokenda bine bikori ebi. Hallelujah. Umuiko to kwana no Nyasaye muikomo chenu. Hallelujah. Igago number 1 igaro mwali inkiago twegeri ekene. Hallelujah. Kolangana maliko. Number 2, kolengana nekebunge kinande ago tuinyolia. Hallelujah. Hallelujah. Mununya kasome bukui na bora aro tuanda sana lakini nubwa tomoyo na hani kuyirole chingaki ngoikere diro kitoro shikende umuika konyikena ngoire tingaki ugasoma maukuru ago kuinyoli 1 2 kigo chomo tuga 3 ago kolete kibubwa kumina kaki aseki ulichukua muda ukaomba ukasoma. Hallelujah. Ako kunyurigi nto tanya kasoma no ndimo. Number 3 egasio moikomo chenu agotora. Yohana Injili 16:13. Agotora. Asekene yonsi somango. Hey. 16:13. Yes. Korende. Ekerara chere. Moikomo chenu. Moikobye kene. No bara asonsi. Na torae. Asonsi. Na gotobeka. Ayara yekene. Diamond. Ereta gukona ayara yaye. Na torae asonsi nanda yeke. Ayekene. Igona korona muikono uro subu mabwa aho gose kwa moserete kale. Number 1 akwegeri. Ekene. Number 2 akoinyoli. Number 3 akorai asekene yo. Igonyo kwangete kene tubwati muikomo chenu Nyasaye. Onye siasa kayo so mutuna magaseti gwetani bukwi keo kwana igo muiko Nyasaye onyo soereti. Haya. Togende nande point ya kalenga. Tutara so point ya kane. Igago torase kene yo. Ono liswali ekene ningi. Ekene ningi. Omwana nale kanisa mali wendete komachi. Ima tingi ya komachi. Aya machi ngyo wendete kanisa ne yake. Mondolere ngutara igumba kabono. No mwana ole biyako sino mundu sergete. Nkone family. Igwa omoikatora matimna tora turu chikirendo kendret nongu chimagena mango tena one simiale ne lingo ko tena ka kyo monene tokonya kaki tokonye na kibono tokora omonene tokonye torera mabe baiti korotura ninaona kila kitu ndakushtua ngo tena aye once kurara utakobuka kaki sako konya ne litogocha toka na ki omonene tokonye igwa omoikatora se kene yo swali ekene ningi Dinga. Ekene montara kubulia kene ningi mo mandene ekene no ko kere kene ne kene no ko tebe kene egungi wana wakwana ekene ningi ekene na sebuku mondo kwanira lingana John 17 17. Vachena sekene lingana lyao ningi
Alieke. Namba 2 kene ninki ekene asebuku gekwerwa mara gatatu. Number 1 nebuku unatoa somere John 17:17. Ekene ninki Yesu monyene John 14:6 ninjenjera ekene nobogima makinika na kulikanse ibungo binde okulikanse twanza kusoma kere kibungo chinsa nchi guitaba igo igasi ano gotegera bye na gokoraki. Amina. Moelio Saburi 119 142 egoteba machika onsi neke igo moikonya sai atorae kumumanya Yesu atorae uchasa malikoime nanda atorae kubwata machika onsi kumyanya sa Anyasai. okonyoro moika okukani gutabwata machika nyasa moikono nyasai uyo bireje ke moikonya sai ga kwegeli bwata machikangu Anyasai. seke dariko watena machiko tayo tabwata nsemo oitari moikonya sai nturamba bana nyasai turamba lakini igo twariro moika twegelie tuinyulie atorae ngira ntu asomire atuegeli atufundishe yani atoinyuli namba 3 atorase kene yonse namba 4 atuenekerie iguru yebibe egesongo kuna conviction of sin John 16:7 yani nyokonyoro kole bibe ayeta kumereti obonyaka nandi gwacha busia gwateru takumereti amaisa ta anda tamogeti indivokiti sana asome ibuku gotena amaisa korete omete merengani gotena ki bakom anga umuntu okoro bunyaka arafu megotena ometi amaisa naki na asome ke bungi ngatani akibuku ekende nkirita bugati ka kinya saon bomete uwo mokana ngokoreke tu na wengo kerto na kora diri muna wanafunzi siku agotianulie miando na chungu sangona monyana mote ya kise kwali ete miando ekeningi haki Mungu atusamee. Nisomere John 16 verse 7 and 8. Malika gotebe. Na kia malika goteba. Kolende. Chena abatebiri. Njena abatebiri. Elire liekene. Nebe buyase mole. Nchengende. Igo. Kiagera ntagende ti. Mokonyoli tagochase. Alafu. Kolende konda agende. Kainda agende. Ni motomase mole. Gendera. Verse 8. Naende kero moiko arache naene kaliense asama nebibe point nere ito atagete namba irenga atoene keligoro yebi ebibe kwanya kokoro utarakore ebibe akali ugite kago tekotena nkiki ogokora imukyo koboko iganjene imukina nimewaisikia dina gule natikunyira gakiri riri ugiri yache gaki nakora imukyo koboko onye kwanya koigu yani utarakore gente kebe eri oginkora acharire namba 1 ira gotena ki hapana imukyo koboko onye kwanya koigu eri ogierio umuikomo chenu gokonyora yo menye to buganga kende utanya koigu kende nande no uri kwayo uri kanisa kabisa bwatete bukukuru kumwandu wenzi be sabato manye umuikonya sa uchire etaisi ya utura no bwikirano akinyore mete oisanegete oriete yonse pira kinando koreteki baka mafundisha ro nando karansite kwali yonse pi omanye problem ne koreteki lakini okonyo korege kintu kwe umurembo kubora pi umuikano hali tugani yago tigi mirimo yo muikoma chene number 5 agotubwatani haleluya Bakorinti ntangani 12:13 agotubwatani okonyore kwa tumigaine igo muikoma chene tayo arakoba oto kumanya ki nyasa togokorera tutigi bitine bikibita bwati ngenjo ngieso togokorera itali nje tali ngieso togokoraki agotubwatani mune kanisa anatunganisha inyora togokwanira ebibe yogotaberwa no kumuramo muikoma che egere tumanye nkemini tukumurama ugatora amanyu muikoma che nakyago kore emirimo bono kurabona bokwanda sana ki obe nabona ikerere gaiga somere nakia somo ikoyomo yukuri kumuikomo chenu ntutwensi tokabatiswa obe aya na ingi tokabatiswa tokaba omubere oyomo omubere ngi twararaga aki bali barenge kerasi omubere ningi noyone ingi twanyora omubere ningi ekanisa amina
twasomete igwa tokabwataniwa n'omoika tukaba omubere oyomo omubere oyomo nonya turi abayahudi onye turi abayahudi ose turi abagiriki abagiriki onye turi abasomba okiete esukuru otakiete esukuru ori omumwamu ori omurabu wansete gose mwanka kinche moisone nansete igo tokobega enteke ntu twensi nigo twanywensetigwa omoika oyomo amina igo konyora ekanisa nyasaye atagete tokore egento eke abande bakong'usa gochia moina igo gwete omoika oyo naro tora mabona nyasaye nabono nekambi tokuigwa naki bantu bomone gaki kambi totokamo gaki tusire emirimo ya Yesu soke bosio oyonete na yose tiag mukuri mukar gotenenki abantu chira bono tenenge takurwa etore no gotenenka bono kira kini gaki ebiricha gaki tawanje biricha bigutumie by the way chunga sana igo twarorire emirimo yake atorae atoinyorie atoegerie atoenekeri igoro y'ebibe nanda atobwatani. Bwana Yesu asifiwe. Bono tosoke bosi bono ng'aitwarenge okorama omoiko moche aya nengi togukureru ntoichaini omoika omochenu onya aya tomoichani inje timoichania asarere asarere oyo mwabege twekemanyererio twabege tukemanyererio kali tukorio koborigwa obe ng'ora akobeke kemanyererio omoika igoro tigokomogecha nobekwe kemanyererio yae igo noboyo nyasaye yae naki togukureru nche naye torende ntomoichania ntoichania omoika moche omochenu inyore ekemanyereri kia nyasaye na esabato tari boigo kiagere ekemanyereri kebwate erieta ase okogamba namamulaka ao nagiagore esabato igoro kuna inche omono nyasaye oyo natongete igoro na omotongi igoro na ensi ekio tari nono gotoka ekanisa igo nakurikia okoro omwadvensa gwabatisi tore gaiga goika oba omwegenwa egere omoika bono nere ogokobe okobe bono nakio kogecha omoika omochenu nakio kogecha omosamehewa dhambi ya kutosamehewa nukogochera omoika omoche alafu marikatebi naki gokora chapter 7 Stefano oichoro n'omoika omochenu koranderia ara abayahudi abaisirie rero gaiga abatebia amagoso bakorire egere baonchoreri baikere ogoto malika goteba 51 Eh. inwe abamuri n'ebigoti ebikong'u uigwa into abamatunwa na inche naye twabeire nyabigotu ebikong'u nyabigoti bikong'u aya motarugetie ase chingoro chingoro chaito nchikoreti nonya n'amato amataito takoreti taonchogeti obe otambe nigo mokwamereria omoika omochenu igwa buna chisokoro chiaino chiarenge gokora igwa na inwe nabo mogokora igwa na kitoko gikio moigo mochenu nyasaye oiki ujumbe korugoro oreta basomba baye bang'era abana bane bamatunu amang'anaya riria gocha twakora ki twasieka amato chinkoro chiomapa twansa konguruma wanza gotena ari ari bamenye togira adisi okora nero kubatebia nero kubasoka amang'anaya na kibono bagotosoana naiga muigwete lakini na gradisi oyo tutanya gwikaransa nere twansa omobori naki ekanisa intokero omonto agenda erumu yabe kamanusete omonene rero bono kinko batebi mong'igwete abana ba nyasaye tore nyabigoti chinkoro chikorete ki
tokonya kwamereria omoiko mochenu kerago kwana na into totole ke twakora ki ona sanda kangira kandi kebwateranite ebintu biaye omusaga tikurandigo mangana kunya kurandia borogiga ayo musai nonyuomete kendo no hamuna lakini obokariri obo ngeso manyete yani okwamereriki mulango ware mutafungwa kwako. Bakamereria omoiko moche inifakiti gento bakorete bagasoka isuku bakamwaka magena akabatena gakira aro Yesu olumwa bambete nero umwana Nyasaye nakwa obokire nande nifakiti na amoro binande iga kyagara aro tuwa mauno na aro lukaransete asoko bokubolio kyoboro kyobonene kya Nyasaye bakachikoiugo oyo chose butu akoro ansa kototoke na bakasie kama nakia koro kumano komuniko tena ki naseseniri oyo gokora ki naseniri oyo gokora ki na ande tali gori okokora ki abu atama nganali igori ryoko igwa wakora iga shingo ngumu kwa kongiria nkoro wasiekereiro moika isiko umusaada hakuna abasungu na barungumbu na one president necha eti kola akobekera amagoko mpaka ingata ase ng'encho yao hakuna musaada ebibe byokoraki yani ndi Nyasaye agokwana okwana balenga tubwate kisimiga kapambe ntubwatia totumiyeje tonaleteje obegete mambie goture yabuga waete okoboko gwakoraki ande konye ng'ente omoeri oyo nebuge gose ngokore gokubuga ngochera koreki nebuge naende umuikana bagokora emeremo ogokwanera rero kwaombi otumie omwana kwaombi oletera no gotero make sure litukirio ole makini liogiri ndiyo ogotero kugwacha naye kulingi okwana kwaombi okoletera mpaka none ndoto kwaombi ngakiago koromo elio nakio korore bukwe tena ki amangana maya narandi gwense kobagento ki egere yani kere kucha kubikwa sekina itameronke bina nje na akoreteki Mungu ametumia kila mbinu gositali gorioka esimieye ndire gocha buna kir obe yansa koro kireti na kieko gotebi Petro beka gose koreki na ande no ganye to muntu kuwakire simi obene kugokonya kwaombi na ande yabuka kabere Petro omwali nkigo korra okora omuntu uri kuwakira nago ikere na ande njira yo kako ikera na sesimi eyo nabo igoba bana Nyasaye nabo igoba bana Nyasaye merengani 28:13 na kiegoteba ebibe byokoraki bono chinjera isato kyogokora ebibe byogota aberwa na kitoko bikora ebibebi tocha kubarwa asa abantu bali batakoreki chinjera njera isato inche naye togokora ebibebi byogotaberwa nande tuja kuikireke wanga mabera koreki number 1 nereyo soma omuntu okobisa ebibe byaye ebibe byaye tago sesenigwa korende oyo okobiorokya nakobitiga narolerwa mabera wa ene category ene group entangani nande ere biwango bibere no manyete lakini kwaya si muna kakore nenge kore diki
ase guru ya bantu bagotoko bali bakoruguna artists nabo baroche Nyasaye abaete evidence na nindo omotongi lakini wamwa gotebana Nyasaye takorotiki na yako buki kubaruka abaliri Saburi 53:1 eyo group number 1 eregiti category renga ibere teto koligereri na kitoko lebibe byogotaberwa number 1 no kobisaki na soko bise bibe chikigori kikategori ibere number 1 artists yesongo timanye teke usiye na kiraro eterio soma bana Saburi 53:1 bantabaliri nigo bagwete byase chinkoro chiabo chinkoro chiabo ime Nyasaye tali barabuna abasaleku biamon nigo bakora mangana kwanya ko chero monte kumoranirie njiro tena kinje tingeri Nyasaye eno randire abantu bakora simuhitaji edini na abantu bali abaraga batabachiti sukuru batabugati bese batabugati gasi bako bantu marabe ni banyore ni bakote aho kuri goro nenchara mubwate tubwati kende nchara gakwenda garuri kera tubwati kende gokora tuagita sikita takotena kimusaibu na yani tubwati kende gokora yani hauna kitu ya maana ya kufanya uzunguke hivi si wewe unafanya kitu ya maana ebebi kategori bunabu bakore bibe nane pata konyeke bao tiko sikiro mabera ako tena lilicho nichukulia mtu mwenye ako na njaa wewe utamaitia yake yako anda bungu to kabali bana baitumba yetu akiniriti okwege na Nyasaye ubarendire tu abasabire ubarorera maberu babyokiri baikaruguru akabesa kagoswa utamotoka Nyasaye kwanza kuigu mukristo agoje korapase kurege ita usieke mirango koraki kwanza ara gutumire sese gose amangana ane chindoto gosene kaina bana Nyasaye abanda ase group ya number 1 mbali bamanyete na bombwana ta gukora iga timbwana ti gukora iga lakini bakora ki lakini siri bakora biritu asome bibia mwene to ande group namba ibere okore bibe otaberwe no kunyagusukia ama amusi yoko mochora Yesu igendo kuna procrastinators wanaoairisha uamuzi wa kumchagua nani tuna kwa ngine omosa enjo asigeso tikanda akora standard grade 8 tikanda akora grade 4 form 4 tikanda akore kole ekiagara nero maito buguma bwa nero bocho nero bwero beretie Nyasaye takoritiki na ama itengo kwenda le sukuru akole keregento amanya koraki ebibe byokoraki abana Nyasaye okunya gusuki uchibosio ekambi mwakonde Monday tigera era bado matukonaro Tuesday abade weekend ma na bongo cha non tasi na Friday na nje wikangoreki kunya gusuki na bwate birengere libya lakini unya gosuki okomochora na kwa Yesu ugimabwa mwana watena ninche pastor kwa kone mangana ninche ngiche mwako otokora ninche ngiche kani mwarandire bya sana amangana akyale ngirugura nanche bono tigande irobuli mwako ne ninche ngolaki ninche mbwati yake enego musi ninche ngake sabu na ninche ucha wansande kolende sabato ataiga tikanda akora iga ninche ngase na mimi nitakuja kuanza kutunza sabato usi tikanda alitaya ngoche kanisa kapisa ninche kolende tebesa ninche naru kolende Nyasaye tikamana bara kole skuru Yora koraki mambi yinonye roche mambi yinonye manyete bine koika tomorrow will be too late kesho itakuwa hiyo nafasi unafikiria
ribage riorengereti ndigokora ki ndikobo ine ninyarekane naye nabo nyagusukia igwa Saburi bine goteba 103 verse 15 mambi iyo goteba ibuna marika goteba Malika goteba iga 15 amatuko y'omuntu niganga buno obonyansi nakyanga gendera gosoma omuntu nigakoba buno egesicha igonde buno egesicha gekorereta gekororokana buya ekero omwaga kogocha okerusio yasirapi nabona inje tole asaya tali kumanyanga kikialengeho igemero lunya kobangana tiganda akora form 4 tiganda akore course tiganda akora kyangu no manyete go sononye kole barabanya sae basa ba mintutorali form 4 inonye kole amoleo utanye kole tireni abalende basambirwe sukuru mbaye ali ndingo kubalenge mama itingo sambirwa balengo bayibuli bakalera maliga form 4 yo bangete para accident aba kuri accident mbe bangete na accident bakonyora kangana kite paro egari njanya kurugora ali aje kutunyo umuntu yakali nyumba mwaye Saburi 12 na keko Daudi agoteba iga Saburi 90:12 tworokerere tomanya obwenge bw'obogima bwaitu erinde chinkoro chitu chibe n'obong'aini tutwareki ingi nyasaye goteba tutware obong'aini ingi nyasaye goteba tutware obong'aini lakini number 1 turamanya ki amatuko itu name igose ingi ntumanyeti nande sakiri tutageti kumanya nakigero tunya gosukia mwakonde mutinyogocha ndakora form 4 ndakore college mbalenga mwabwata abasani bakura umwaka utarengete so bakubalenga abagima mwaka natindikira abasani batatu barenge moyo abake ale oyo mara tikuchinchia esukuru wachenjani no yonde abayarangene yamate yaye pigi ale buye Kenya tureire karusi yaro ekamokora tigeto mukungo yani tukaenda yani yakole yani agotorora igare kere twasometa monera arenge maiga itaka lakini atumanyite kere no bokore hakalira oyo ndenere omungi ale buyapi buna bono burugi tokora abura buna njo mokori ndinkora abura ntaiyo ne familia ne mitinyi guseno ne tatu bokore kurwa gwasoka wairanire renda bono misire family tikatora gosori na kimogendere tinako chesana umwana we ai akachakoro mungina aye chavere sena nusu mambi nko ndo rasekete esukuru no mwali molenge aya kara ndo resibinje nanyo chesa na bana kyaranje mambi nongoreteki nonde nje ninyorwa mambi rabonkurara mungina akora kaende pafu kanda gesibya kawe sibya kwira ne rumu omwana omokena akoreteki na arobulire chinguru chikamwerera akawero mwana akalera umukaka kumena ki umwana oyo konya ngina kara kumusumbua ese ngenjo morosole nenje twakonya nemeremo nkondeterare kiramurerire mono rero nakyarire igatara mondetera enkole kanga tigagende mungina gwire to mwana arari to mwana embe yesire komuherera orusira masombo gokomunu kamokorera facility mara moja gake simi egari mbai getinyira nyagitari 30 minutes injereti oyo banga koma bagosaka koma bujene bwana ri nakumisire matukama nkonye toyo toragosori oyo chire tali gorio oyonde nere bagacha sobo amatanga bagakura anti mugakanjire nenkaiwa abana tangana ingese nginjone tiganda konya anti kubanga 1 2 3 abuna basabane bonse ingende mambi ngokorandeki mugakanga tangana nabana mambi mungino kaite na igete igaliri mwaro china ruko noa yaitita abantu 7 bonse pi noa alenge kana kubanga mambi aya kana kubanga mambi kyagera no bwibangete buya no manyite kubanga Saburi 102 verse 11 Saburi 102 verse 11 Saburi 102 verse 11 malika gotebaiga amatukane niga gwete bwangu buno mulengali
ama tukaitu gagweta bwangu buna kibana banyasaye Molengali omogoro. molengali omagoroba Nasusanire buno obunyansi. igo tosusaine buno obunyansi biamono togenda gokora 26-28 ogunya gusukisukio kwegena no gutoleka kwao si vizuri, utapoteza uzima wakorire ngokorore bibe utaberurinde iwa muruti Agripa Nyasaye akamwaribaga umusombo yagatene ususuwa yokoroku Paul akamwekene kyo gutoleka Nigora aramukia maiso 26-28 ogokora 26-28. Amalika gote Agripa agatebia Paulo. Igwa Paulo akamurandiria ira na maya 27 igu akamurandiria mangana maya akamwachi point atari gucha kumira rituko rinde chimurengete chimukonya abu asale aja sengu Muruti Agripa. Soma Ine. Mbwegene taba bani Namanyire ngano. na amanyire mbwegene to muruti Agripa agatebia Paulo. Asa mangana make. Ukageta asa mangana ya make Noligetie gonkora utate gonkora ngonjoki bomo Kristo Paulo akamuira neli. ibuna abana bakotena kia ukaito muntu nabagonjeka bwango ukurero oberi ndio gucha kwero Nasabire Nyasaye. Ukate mbwero oberi onye to guitabera ningane na lyako tebi uitabera mbwero oberi rinde hakuna nafasi nabako tebi Paulo igo Paulo akamuira nelia. Nasabire Nyasaye samangana aya make usamange tali ayebieka kwanza okonyeke olende n'ababonzi ababonzi bategereta mangana narandire baunjo babe nanje bamuitabe Yesu utateka bono no gusibuko kimenyero leyo kanero mbekire lakini bamuitabe Yesu babasubule asogotole haleluya. Amina. 28 Agripa agatebi Paulo asa amangana make noligeti gonkora imbo mu Kristo sante abantu mbale bange bagoche gotoka jana mu muliro kubasamba basire kale na kale babetange gotoleka komba koraki osoma kitabu kiguru kuna steps of Christ egoteba abange bakagani gotoleka lakini bakora tiki umenya goteba iga ukuganirwa buya bugotoleka na kolengera lyo gotoleka lakini toire step yo gotoleka aye igosirete bunonde bwensu tamuitabete Yesu ekiagera no ebikoba busa no kolengera lakini ukuchukua nini atua na bange mbacha gusira yani balengange no gotoleka balenga samangana balengange ne kanisa sajinde kanisa agaji sobo baro no mangana korandikwa kubekere mpaka nyumba pi kapisa onsi pi lakini mbacha koletio gocho watapotea kama shetani mwenyewe. Ogochora is very important. Ogochora ni wote bana banyasaye. Ogochora is very important. 24-25 tali oibeka Paulo nandaga ikero yonde torojo atebe na machiri gutoleka lakini asirete abande iguna kiwango kikunya gusukia ogotoleka gujubusio iwa ekero Paulo alenge gokwana mangana Paulo randiria mangana yoburutu wa igoro no kwelita nekina mangana itunya kusanga kwa mbaiga ogotoleka kwelita ekina amangana ino togenda tukusanga iga ese chikambije kabisa Feri kibono no mugavana nera banta banene moyonde no muruti olenge oyo no mugavana akamotebiga asekereke bono karagenda bono iga nkwate project ngokule project yenta kitikukura biyeiga niko hapo tuko pamoja tuko aje no tora mwenye kwa watu baiwa kujaria ajete no tokoroteki iyo amo kwanya komorora iwa na kiate Paulo wakwanire buya lakini bono jinsi ikitinkoroteki nde pisi kidogo mbwate pintu bikite biminyoke tiga project nyumba nende kubeka iga bintu bya sambire mbwata uli mumboro nte kukitera iga ngokora nitakuja ikabate last opportunity akuwa ikutana na Paulo na akuwa ipata ujumbe mwingine na ayengonya kubangule kumbe kambi enero yo mori Nyasaye akorteki nero yo mori Nyasaye akorteki to kaganda isi na nta ligorioka lirikwanyora libaga lyo kuiguna gokora
otalitumieti tokaga nochonyoli bakalinde saitani kwanza bono umanyire kwanyolire kene atatafuta kila mbinu ya kukufunga tuiwera na tonyoli bagelinde. Nakigara Zaburi 95 verse 6 7 egotebaiga 95 verse 7 and 8 Zaburi 95 verse 7 and 8 7:8-95 Ere nere nyasaye oito naintwe nigotora abantu bororeri naintwe nigotora abantu bororeri rwa 95 verse 7 and 8 Zaburi nere iyo ere nere nyasaye oito nyasaye nere nyasaye oito na intwe nigotora abantu bobolisi bwaye igwa nigotore ching'ondi chirase igwa notora sobolisi bwaye soboli bwaye nakiyale kobabuya bana banyasaye onyerero igwa njateba mambi njateba mutinyonde ekwote ekobwati omwaka ogoja lero nakiyale kobabuya lero igabuna nche naigule naye tinkongiki tinkonye nkoro yane bande bagakora bagasirera arari eroro egurubu yomoelio tocha gosirio gotoleka na konyokole bibe byo gotabirwa n'abashiriki be kanisa abashiriki be na akire kanisa na abatisuru wose na abatisuru ya kabere na ikaransanse na ateba numushiriki bakiriterane no lira segeta na atolekire tweba ekene keri kwanyorete tarekero kigioka no bwenete kogendera atua kwatu no bwenete kogendera gosoma mali no bwenete kogendera gusa na ande ligorioka na ando tumike kolete nero yonda sogotole twaikaransa twaendecha bano bakorukike gusi bono twandanya taribo twangacha ndacha bono lakini tuwe bana kina kibu kuyateba umuika na turae asekene yo uikaransete sabato yekene yoka nkoboli ngebibungo omaete Exodus yoka 20 Genesis tomanyeti Isaya tomanyeti Baiberani tomanyeti Matayo tomanyeti na nkoboli gosegeso na kiete kanisa sabato tomanyeti ayabano nayo liko tebena kitu ensinya saya motokoraki uikaransete masaba nkwanya kokora kwanya koletonde naye nabuguche gusira muna abandi yani tindi tayari gusuka busyo koje kotabana kia yenga kia berembe nyasako tabana ki ka kitwe ngate bantu maitete kotabye bantu baruwali tu bantu batali sas bantu bakunywa maliogo yani keroko ende nyagitari kubarwa nkuri ole kende wakule taribo arongwa kwete taribo igo lakini turi kubarwa ko nande kwera naka lakini kulinya sai kwanza akokonyeza chinde oburiri bwa kira senge njo koliyo kobe akobwene arusi amauto omubere watabanaki ay nyorutena geta sandeli moiga ngati gukwana iguri yokwengata ntarakora umurayi agatana umurandi bante baruwalete bano gakomi otara koraga nyano ne point nare bwate nkole onya eturi tayari utagotiga bande nyasaba konye igeto arore sokwengata abantu bande alisasi yakolireke genda yuriye munyagitari osomete byaka gotena ki enchera yamuyo kubwana no morwiri wenda na yande nukunyora chinga kicho kwengata bitabu nto bwata lakini ntona ko bisoma gotena ki enchera yamuyo kubwana no kwenga morwiri ndato cyane to mubiri lakini ayigwate banake munyo gusabera liyo kaliyo kaiga mungu tusabera masaba matambe nyasaye tamaye nyasaye na amaite aigwete agokora 17 tatiego tebaiga chinga kicho gotamanya nyasaye akoraki ndiri kware kulyo kuliriyo kanyasa kaumbikera tumanyeti kwaburukani akorendete lakini okwegeri afya gotebirie nguru etoria egesusu toria ogotebirie amaruna amabe okwegeirie amachani gakoreta pressure nanda pressure mubere kabisa na rona makase njina soma ngangite korogni baka na soma standard machani na coffee bono yekogere nkoro yaka bwangu ekoreta chinguru teri yaka waida ya salire mbebere bantu batebana ayatu anyure miaka yonsi musao yibana nkiaga totebiga uyo ikire no miaka 20 na kuruna asite ndanya gokoraki ejine chinga kicho gokoraki
chogo tamanya Nyasaye nki akorete lakini bono borabu akorire ki onye turi kubobwati utakufa haraka sana. Tiamba mfano mia roro mare byonyura mar onyure Nyasaye amuremerete amurendete ase ng'encho netwakita libuya Nyasaye omwanchera aruo aragenda apimwe arokigwe emechano ng'aye korete ki atebwa marua kwanyura abere kisesi anza koleta bokongwa ase gendoki amanya koenda umbie atena kikogonte maruna nyura matukonsi nanya kurwara agenda anyu matukarira arenga kuira atarakwa aseki liritara gukora tamanyeti Nyasaye akamurenda amutarirete buno mwana omoke lakini bono omaka okorireki Nyasaye atakogendera gukurinda paka kera akoroki ne ingule eyo tacha guchia nandi nero gukubwata gutambuki yani umwana kengwerere ngisira bokumurinda taye lakini ungana nyore ngana iga kunyokore ko so numuriro inkingana iri ebiboko chinyaunyo none sira bwene to wangushirwe yamo era gutantaniro ende none word kidogo keno buchingo gotokoreraga mundanya uchasa ne stima mwana ungana kebe ubata otana kobeke ebitego chimi ngyo gokora omonene mwana ole form 4 ogosakanere mumuriro nabo igo nasi Nyasaye kero utamanyeti igago guturiti bino mwana mo lakini okoiro burabunya okorego sori kiboko iro jawa yona ngabate bachinga kichogo tamanya lakini bono ochikire abantu bonse bakoreki baunchoke onye turi goncho katatwana mawatebega obekeli tukuli kina utakutana naye wana ba Nyasaye ayenkyo gokorere kene kiri Nyasaye akomanurire kwamanyire iguru isabato kwamanyire batiso yakene kwamanyire kyo kuru sadaka ne tais kwamanyire kyo kurinde enyomo kwamanyire kyo gusaba ekene kikwanyorire nkigwakoreire inyoro gokora ritwa soma ase egitabu kia Stephen akobarandi akabatena ki mwakongire bigotene chinkoro na chisokori chiri chakorete ki intubona liba togoncho rino bora butwanyorire togendere tokomenya buna bali batamanyete bakorete ki na kyo we expect Nyasaye akore kwamanyire sabato yekene lakini nalio kogenda echiro egasi nalio goita okore bintu byao kwaimukire kwanza kwaimukire mpaka bono Jumapili guchikwa goteba kwanza twensi Nyasaye togokora Nyasaye moto okwegena ninki ngaiwa some buke katene okwegena nenkoro ngaiwa some buke katene enkoro eyumbiyere ebuke katene igere ngainereria nande saregete Paulo makotebe saba arumi kentonkeri kere kiarari gaigo no obosareku obunyinyeru unless bwanje Nyasaye akora gwetera samariko hakuna kitu kizuri ndani yangu na ndani yako hakuna hata moja lakini nora mpaka bikuwasomire no tena kila mtu endelea Nyasaye na akoroje Nyasaye akoroje kabisa kwa manyire sabato kwa manyire uchika kwa gatana kwa tena toigwere abaibuli nora omusabu enenete okongate bikokoro ugosumbwa abaibuli paka pressure abalire buna bago koma tena kwa baita ekine kiaka nanga watebi ntari komoge ekiagaro ntari mechande ya okongite bikokoro kanga pressure itakortiki lakini nora akonye tena kia baiti abatsandire abaibi nandi nayi waitete karo koleta abantu kinyoro natato min barua lira maruri batare tokoraki no manyete machiko lakini turi gokora Waiberania goteba iga 10:26 mpaka 29 togokore bibe mweneno nyuma twanyorire kene kingwanso kene ngakoritiki kingwanso kene ngakoritiki ngige toganyete genda guchinse kera bano nakuri Waiberania 10:26 mpaka 29 Marike goteba iga 26 naende naki onye togokora ebyo mweneno nyuma go twikire kumanya ekene kingwanso kende tikeri asing'encho yebibe kingwanso kende tikeri sing'encho yebibe korende eketotigaretie no inki goseke tigarete n'obwoba bwokoganya ekina igwa n'omuliro omutindi bunankonya kwenena inki keganyete bono omuliro omutindi ogwo omuliro omutindi ogocha gosiria abo
bakwengereria na igure na amanyire na akwaneirwe lakini bono nkorete ki ebigoti ng'ometipa enkoro yabere rigena nkikeganyete umuriro unyasaye liswali neli ekene kwamanyire nkioga korerete amang'ana kwa igure ogendete koigwa umefanya nini nayo ngakie tomanyete onye gotagete omorembe obene chinchera nibere. Number 1 okore bibe byogotabirwa nabo konyora omorembe ikiagara ibono gokora obunyaka tukumireti ikiagara bono moikonya sa takoretiki bona ayo gokora oroche mbiyo omorembe nabo gotwara mbakosirira ni kare na kare omorembe onde nokoirwa ase Yesu pi kiagara nyasago tena babwata omorembe moikeranu bali barure birengere byana gochase wikochore akuna katikati nemali katebire gokogenderera morembe tokoretiki wikochore aibono rero ngai gosogochora otwara omorembe bwogokora ebibe byogotabirwa onya gosirira nimbaka gusina omorembe bwokwirwa ase Yesu kegima aire birengerere byao kubwata no kuburi koboronge agutangana so weta akobobwi ngai yogochora barenga bagochora omorembe okocha ase nginji yokoena na Yesu obugima bwaye uno ori Yesu abwata agochandwa lakini atoerete baka pirata gakume na bagokura amaiga bagochoriga bagobekera magosto rukwana kende Yesu atoererete tutene nonyo no gusaba kwao nora abuo turaruo ubugima bwa ase Yesu twanyorire kunya gutitingara na kunya gusukibosi ni atari bono rero nchugo cha bwangu tusabe naye nchuwangu we batiso otena tinta gitunya gutitingara kunya kungusa maye kunya gusukiyo chibosi kumbe ni hatari eyeko garansiri obugima bwa kare naka mimi niko tayari na achira ase Yesu inchugo cha bwangu tusabe tokendera nji njo araka kuja mugaka incho mongena incho musaye incho ase Yesu inchubwango iga ngokora tole tokendeka amini tokendera ngitali tokendeka inchubwango incho tena nje niko tayari kupeana maisha yangu kwa Yesu kumbe kunya gusukio bosio maambie yoko bangete teyo aiko kabisa hiyo ndio kweli ebe kigate na kiyara kwa babia lero igatokoreki tomoe libaga karibu sana mbarikiwe sana incho ase Yesu abana mose niwe na soko igwe ya Yesu basa incho no ora butura rubu mwa ase Yesu incho ga Yesu nako ganeti tago konye nkoro mwaro lile kunya gutitingara mbobe gutitingara si vizuri kunya gutitingara teribu ya maambiteyo aba kule mbama yetengo kubali ngubale kumanya kanga mbali kutoka parabu kanga incho ase Yesu bana Nyasaye wacha kufanya moyo wako kuwa mgumu njoo kwa Yesu incho ase Yesu bana Nyasaye incho ase Yesu kunya korangeliale gutitingara no kobe sana kutakuweka kubaya na ni nyore Nyasaye tena oyo ora igweli ogyache Nyasaye igole kogoka amareke bagochenga karibu sana sister karibu inchuka akikuru abo basaye bamintukuru mayegabu ni maeta mujabatizo wote injo kwa Yesu takunya gosuki bosio yaya bosio ni hatari tumeona Mungu akubariki unapotafakari injo sitaki kuenda zaidi kwa sababu aliye na masikio amefanya nini malikata wewe wata matako leki masini nara soko iwe injo mosae inchu na bogocha na otorole kando tena kika kinje no bosoku lakini niko tayari na nje ndike kanya konsaberani Mungu awabariki kwa jina la Yesu ono oyo mwasabere boxe na baberuro yo ndasabere ga tukonya nega mochenu Nyasaye tato itole igoro mbiye mono kirikere ngo gwancha kwao bwaro boiga na kiyakorekire esikone bako bigutigarere obakuna gotogiwa asengencho naye bieka kurubona goike emyaka yonse bana bago berure asoko mosoki bireche ikiagera baligeti babe bitongo ebinyime yao barusiri umwanya bwanto bwakare ekero barange kwanda kubekwa asa macha mange wao wanchiru wetera chinguru chamo ikamo cheno andere ko bakwanira gakiri etali yago litogigwe uye bwago tikabuto isana na intwe kero andete kuoroki na kobasiga tiyeitu mone none nganonye twabege tumeya macha mange nigo twarwe tororo na byonsi bigakamoka
Toye batise nya ya mache no moikomo chenu twensi tobegonde ya mutugwenere kurukwa abana bao. Uya bwago bonene ne chinguru babe na intukale na kale. Aseli etalia Yesu Kristo yoro motoria. Komentana itata Nyasaye twakura na iringa mbia mona asobia bwao pia mona asobwa robo na mbia mona asinga kichi tata Nyasaye twachira toksiere moto yaito bana bao balikira magani ao Yesu Kristo twakwaleganirie kogera intuntu likonyara gosoma bana babao bakurikeira yo monyene bono twagosoroire nga tata bwa mabira yo gosoma bakayabo bisi ayo some monene bw'emiganda oikiranikiro yomo buno gwanja kwa okole tokonye twensi tugwetigire na okwali bagalitangani asama gimaito kuba mono monene titucha gusire buna abantu abaliri kolenda tukero gotoleka gwakale na kale gwanja kwa okole ke gwetera asili Yesu Kristo rombolito so monene Usiku wa manane, usiku wa giza nene, Mwokozi Yesu anakamatwa na kutiwa mikononi mwa Warumi. Ndipo mashtaka yanawekwa mbele yake, naye Yesu anala kujibu mbele yao. Alinyamaza kimya, naye Yesu anala kujibu mbele yao. Alinyamaza kimya. Ni usiku wa manane, usiku wa giza nene, Mwokozi Yesu anakamatwa na kutiwa mikononi mwa Warumi. Ndipo mashtaka yanawekwa mbele yake, naye Yesu anala kujibu mbele yao. Alinyamaza kimya, naye Yesu anala kujibu mbele yao. Alinyamaza kimya. Aliulizwa maswali yasiyojulikana akiwa na kudharauliwa, kachapwa visivyo na idadi, mwisho wakamvika taji ya miiba kwa sababu yangu mimi na wewe. Kupewa kwake sisi tumepona, kupewa kwake sisi tumepona. Aliulizwa maswali yasiyojulikana akiwa na kudharauliwa, kachapwa visivyo na idadi, mwisho wakamvika taji ya miiba kwa sababu yangu mimi na wewe. Kupewa kwake sisi tumepona, kupewa kwake sisi tumepona. Toka wauliza mnataka tumtende jambo gani huyu mwana wa Mungu? Wakatamka kwamba asulubiwe.
asulubishwe. Wakashika njia kuelekea Golgotha, mwisho wakampangika mwana wake Mungu juu ya msalaba. Mwisho wakampangika mwana wake Mungu juu ya msalaba. Pilato kawauliza, mnataka tumtende jambo gani huyu mwana wa Mungu? Wakatamka kwamba asulubishwe. Wakashika njia kuelekea Golgotha, mwisho wakampangika mwana wake Mungu juu ya msalaba. Mwisho wakampangika mwana wake Mungu juu ya msalaba. Aliulizwa maswali ya kidini akiwa na kudharauliwa, kachapwa visivyo na idadi. Mwisho wakamvika taji ya mimbari kwa sababu yangu mimi na wewe. Kupewa kwake sisi tumepona. Kupewa kwake sisi tumepona. Aliulizwa maswali ya kidini akiwa na kudharauliwa, kachapwa visivyo na idadi. Mwisho wakamvika taji ya mimbari kwa sababu yangu mimi na wewe. Kupewa kwake sisi tumepona. Kupewa kwake sisi tumepona. Juu ya msalaba alimaliza kafara ya patakatifu duniani. Damu yake yatosha kutusafisha. Deni la dhambi zetu lililipwa na Yesu. Sasa yuko juu mbinguni anatuombea msamaha kwa Baba. Sasa yuko juu mbinguni anatuombea msamaha kwa Baba. Pale juu ya msalaba alimaliza kafara ya patakatifu duniani. Damu yake yatosha kutusafisha. Deni la dhambi zetu lililipwa na Yesu. Sasa yuko juu mbinguni anatuombea msamaha kwa Baba. Sasa yuko juu mbinguni anatuombea msamaha kwa Baba. Aliulizwa maswali ya kidini akiwa na kudharauliwa, kachapwa visivyo na idadi. Mwisho wakamvika taji ya mimbari kwa sababu yangu mimi na wewe. Kupewa kwake sisi tumepona. Kupewa kwake sisi tumepona. Aliulizwa maswali ya kidini akiwa na kudharauliwa, kachapwa visivyo na idadi. Mwisho wakamvika taji ya mimbari kwa sababu yangu mimi na wewe. Kupewa kwake sisi tumepona. Kupewa kwake sisi tumepona. Aliulizwa maswali ya kidini akiwa na kudharauliwa, kachapwa visivyo na idadi. Mwisho wakamvika taji ya mimbari kwa sababu yangu mimi na wewe. Kupewa kwake sisi tumepona. Kupewa kwake sisi tumepona. Aliulizwa maswali ya kidini akiwa na kudharauliwa, kachapwa visivyo na idadi. Mwisho wakamvika taji ya mimbari kwa sababu yangu mimi na wewe. Kupewa kwake
sisi tumepona kwa kupigwa kwake, sisi tumepona. Si kila mtu aliambiaye Bwana ataingia mbinguni, bali ni kwake afanyaye mapenzi ya Baba. Mbinguni inahitaji tufanye yale yanayompendeza Mungu. Anza kufikiri hukumu yako itakuwaje. Si kila mtu aliambiaye Bwana ataingia mbinguni, bali ni kwake afanyaye mapenzi ya Baba. Mbinguni inahitaji tufanye yale yanayompendeza Mungu. Anza kufikiri hukumu yako itakuwaje. Mbele zake Bwana tutasimama kwa furaha tele tele, tukishangilia wokovu tulopata bure. Kila lugha, kabila na jamaa zote zitakuwa pale. Itakuwa huzuni kubwa ukikosa pale. Mbele zake Bwana tutasimama kwa furaha tele tele, tukishangilia wokovu tulopata bure. Kila lugha, kabila na jamaa zote zitakuwa pale. Itakuwa huzuni kubwa ukikosa pale. Wengi wetu tunajidanganya kwamba tunayo imani, lakini matendo yetu yamkana Bwana. Imani yetu pasipo matendo mema hatumpendezi Mungu. Anza kujitayarisha kukutana na Bwana. Wengi wetu tunajidanganya kwamba tunayo imani, lakini matendo yetu yamkana Bwana. Imani yetu pasipo matendo mema hatumpendezi Mungu. Anza kujitayarisha kukutana na Bwana. Mbele zake Bwana tutasimama kwa furaha tele tele, tukishangilia wokovu tulopata bure. Kila lugha, kabila na jamaa zote zitakuwa pale. Itakuwa huzuni kubwa ukikosa pale. Mbele zake Bwana tutasimama kwa furaha tele tele, tukishangilia wokovu tulopata bure. Kila lugha, kabila na jamaa zote zitakuwa pale. Itakuwa huzuni kubwa ukikosa pale. Ni hakika tunazipitia changamoto mbalimbali,
lakini tujitahidi sisi tutembee naye. Siku hiyo hakutakuwa na udhuru, tulisetwa na muovu. Ng'ang'ana ukutane naye Bwana uso kwa uso. Ni hakika tunazipitia changamoto mbalimbali, lakini tujitahidi sisi tutembee naye. Siku hiyo hakutakuwa na udhuru, tulisetwa na muovu. Ng'ang'ana ukutane naye Bwana uso kwa furaha tele tele, tukishangilia wokovu tulopata bure. Kila lugha, kabila, itakuwa huzuni kubwa ukikosa pale. Mbele zake Bwana tutasimama kwa furaha tele tele, tukishangilia wokovu tulopata bure. Kila lugha, kabila na jamaa zote zitakuwa pale. Itakuwa huzuni kubwa ukikosa pale. Mbele zake Bwana tutasimama kwa furaha tele tele, tukishangilia wokovu tulopata bure. Kila lugha, kabila na jamaa zote zitakuwa pale. Itakuwa huzuni kubwa ukikosa pale. Mbele zake Bwana tutasimama kwa furaha tele tele, tukishangilia wokovu tulopata bure. Kila lugha, kabila na jamaa zote zitakuwa pale. Itakuwa huzuni kubwa ukikosa pale. Mbele zake Bwana tutasimama kwa furaha tele tele, tukishangilia wokovu tulopata bure. Kila lugha, kabila na jamaa zote zitakuwa pale. Itakuwa huzuni kubwa ukikosa pale. Mbele zake Bwana tutasimama kwa furaha tele tele, tukishangilia wokovu tulopata bure. Kila lugha, kabila na jamaa zote zitakuwa pale. Itakuwa huzuni kubwa ukikosa pale. Yerusalemu, mji wa roho, umeandaliwa tayari kwa watakaoshinda vita vya dunia. Tupigeni vita vya kiroho, tayari tusubiri baada ya kazi duniani. Tayari tusubiri baada ya kazi duniani. Yerusalemu, mji wa roho, umeandaliwa tayari kwa watakaoshinda vita vya dunia. Tupigeni vita vya kiroho, tayari tusubiri baada ya kazi duniani. Tayari tusubiri baada ya kazi duniani. Yerusalemu, tutazunguka mji wa ajabu. Yerusalemu, makaoni pa watakatifu. Itakuwa ni shangwe tukifika pale kwenye malango 12. Tufanye matengenezo ili tufike pale mji wa wateule. Pale Yerusalemu chakula ni tele. Pale Yerusalemu chakula ni tele. Yerusalemu, tutazunguka mji wa ajabu. Yerusalemu, maka
tukifika pale kwenye malango 12. Tufanye matengenezo ili tufike pale mji wa wateule, pale Yerusalemu chakula ni tele, pale Yerusalemu chakula ni tele. Tumeandaliwa karamu kubwa pamoja na malaika, wapambaji malaika pale Yerusalemu. Tujikane nafsi tujipange kwa safari, karibu karibu tutatia nanga. Kwa safari karibu karibu tutatia nanga. Tumeandaliwa karamu kubwa pamoja na malaika, wapambaji malaika pale Yerusalemu. Tujikane nafsi tujipange kwa safari, karibu karibu tutatia nanga. Kwa safari karibu karibu tutatia nanga. Yerusalemu tutazunguka mji wa ajabu, Yerusalemu makaoni pa watakatifu. Itakuwa ni shangwe tukifika pale kwenye malango 12. Tufanye matengenezo ili tufike pale mji wa wateule, pale Yerusalemu chakula ni tele, pale Yerusalemu chakula ni tele. Yerusalemu tutazunguka mji wa ajabu, Yerusalemu makaoni pa watakatifu. Itakuwa ni shangwe tukifika pale kwenye malango 12. Tufanye matengenezo ili tufike pale mji wa wateule, pale Yerusalemu chakula ni tele, pale Yerusalemu chakula ni tele. Yerusalemu tutazunguka mji wa ajabu, Yerusalemu makaoni pa watakatifu. Itakuwa ni shangwe tukifika pale kwenye malango 12. Tufanye matengenezo ili tufike pale mji wa wateule, pale Yerusalemu chakula ni tele, pale Yerusalemu chakula ni tele. Yerusalemu tutazunguka mji wa ajabu, Yerusalemu makaoni pa watakatifu. Itakuwa ni shangwe tukifika pale kwenye malango 12. Tufanye matengenezo ili tufike pale mji wa wateule, pale Yerusalemu chakula ni tele, pale Yerusalemu chakula ni tele.
umezaliwa haujachwa. Mwendeeni yeye jiwe lililo hai, jiwe lililokataliwa na waashi, bali kwa Mungu jiwe hilo ni teule lenye heshima. Ninyi nanyi kama mawe yaliyo hai, mmejengwa juu ya mwamba, naye Yesu ndiye mwamba imara, wake tu salama. Naye Yesu ndiye mwamba imara, wake tu salama. Mwendeeni yeye jiwe lililo hai, jiwe lililokataliwa na waashi, bali kwa Mungu jiwe hilo ni teule lenye heshima. Ninyi nanyi kama mawe yaliyo hai, mmejengwa juu ya mwamba, naye Yesu ndiye mwamba imara, wake tu salama. Naye Yesu ndiye mwamba imara, wake tu salama. Tazama naweka katika Zayuni jiwe kuu la pembeni, ni jiwe lililokataliwa na waashi kale. Sasa Bwana anatukumbusha tumwende yeye, kwake hakuna kishindikanacho, ni mwamba imara. Kwake hakuna kishindikanacho, ni mwamba imara. Tazama naweka katika Zayuni jiwe kuu la pembeni, ni jiwe lililokataliwa na waashi kale. Sasa Bwana anatukumbusha tumwende yeye, kwake hakuna kishindikanacho, ni mwamba imara. Kwake hakuna kishindikanacho, ni mwamba imara. Mwendeeni yeye jiwe lililo hai, jiwe lililokataliwa na waashi, bali kwa Mungu jiwe hilo ni teule lenye heshima. Ninyi nanyi kama mawe yaliyo hai, mmejengwa juu ya mwamba, naye Yesu ndiye mwamba imara, wake tu salama. Naye Yesu ndiye mwamba imara, wake tu salama. Mwendeeni yeye jiwe lililo hai, jiwe lililokataliwa na waashi, bali kwa Mungu jiwe hilo ni teule lenye heshima. Ninyi nanyi kama mawe yaliyo hai, mmejengwa juu ya mwamba, naye Yesu ndiye mwamba imara, wake tu salama. Naye Yesu ndiye mwamba imara, wake tu salama. Ikiwa washi hawawezi kutumia jiwe lisilowafaa, utafuta tena uchunguza jiwe litakalofaa kwa kazi. Ndipo mwashi huzijenga kuta kwa umakinifu bila wasiwasi, akijua jiwe la msingi litauhimili uzito wa nyumba. Ikiwa washi hawawezi kutumia jiwe lisilowafaa, utafuta tena uchunguza jiwe litakalofaa kwa kazi.
usipomwashi huzijenga kuta kwa umakinifu bila wasiwasi, akijua jiwe la msingi litauhimili uzito wa nyumba. Mwendeeni yeye jiwe lililo hai, jiwe lililokataliwa na waashi, bali kwa Mungu jiwe hilo ni teule lenye heshima. Ninyi nanyi kama mawe yaliyo hai, mmejengwa juu ya mwamba, naye Yesu ndiye mwamba imara, kwake tu salama. Naye Yesu ndiye mwamba imara, kwake tu salama. Mwendeeni yeye jiwe lililo hai, jiwe lililokataliwa na waashi, bali kwa Mungu jiwe hilo ni teule lenye heshima. Ninyi nanyi kama mawe yaliyo hai, mmejengwa juu ya mwamba, naye Yesu ndiye mwamba imara, kwake tu salama. Naye Yesu ndiye mwamba imara, kwake tu salama. Bali sisi ni mzao mteule, ukuhani wa kifalme, taifa takatifu lake Mungu, watu wa milki yake. Yeye aliyetuita kutoka gizani ili tukaingie katika nuru yake. Lakini bado giza limetugubika na macho yetu yanaona utusitusi. Lakini bado giza limetugubika na macho yetu yanaona utusitusi. Bali sisi ni mzao mteule, ukuhani wa kifalme, taifa takatifu lake Mungu, watu wa milki yake. Yeye aliyetuita kutoka gizani ili tukaingie katika nuru yake. Lakini bado giza limetugubika na macho yetu yanaona utusitusi. Lakini bado giza limetugubika na macho yetu yanaona utusitusi. Mwendeeni yeye jiwe lililo hai, jiwe lililokataliwa na waashi, bali kwa Mungu jiwe hilo ni teule lenye heshima. Ninyi nanyi kama mawe yaliyo hai, mmejengwa juu ya mwamba, naye Yesu ndiye mwamba imara, kwake tu salama. Naye Yesu ndiye mwamba imara, kwake tu salama. Mwendeeni yeye jiwe lililo hai, jiwe lililokataliwa na waashi, bali kwa Mungu jiwe hilo ni teule lenye heshima. Ninyi nanyi kama mawe yaliyo hai, mmejengwa juu ya mwamba, naye Yesu ndiye mwamba imara, kwake tu salama. Naye Yesu ndiye mwamba imara, kwake tu salama. Mwendeeni yeye jiwe lililo hai, jiwe lililokataliwa na waashi, bali kwa Mungu jiwe hilo ni teule lenye heshima. Ninyi nanyi kama mawe yaliyo hai, mmejengwa juu ya mwamba, naye Yesu ndiye mwamba imara, kwake tu salama. Naye Yesu ndiye mwamba imara, kwake tu salama.
yeye jiwe lililo hai, jiwe lililokataliwa na waashi, bali kwa Mungu jiwe hilo ni teule lenye heshima. Ninyi nanyi kama mawe yaliyo hai, mmejengwa juu ya mwamba, naye Yesu ndiye mwamba imara, kwake tu salama. Naye Yesu ndiye mwamba imara, kwake tu salama. Mwendeeni yeye jiwe lililo hai, jiwe lililokataliwa na waashi, bali kwa Mungu jiwe hilo ni teule lenye heshima. Ninyi nanyi kama mawe yaliyo hai, mmejengwa juu ya mwamba, naye Yesu ni najikumbusha neno hili, kwa hiyo ninapata tumaini maishani. Ni huruma zake Bwana mkombozi, kwamba hatuangamii, kwa kuwa rehema zake hazikomi na ni mpya kila asubuhi. Najikumbusha neno hili, kwa hiyo ninapata tumaini maishani. Ni huruma zake Bwana mkombozi, kwamba hatuangamii, kwa kuwa rehema zake hazikomi na ni mpya kila asubuhi. Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na chochote. Unilaza kwenye majani mabichi na uniongoza, sitajikwaa njiani nijapopita bonde na uvuli wa mauti. Gongo lake na fimbo yake vyanifariji. Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na chochote. Unilaza kwenye majani mabichi na uniongoza, sitajikwaa njiani nijapopita bonde na uvuli wa mauti. Gongo lake na fimbo yake vyanifariji. Zote za Bwana ni za kweli, wapendwa na wasituamini. Ametuahidi tusiogope, maana mkono wake si mfupi usiweze kuokoa waja wake wanapomlilia. Ahadi zote za Bwana ni za kweli, wapendwa na wasituamini. Ametuahidi tusiogope, maana mkono wake si mfupi usiweze kuokoa waja wake wanapomlilia. Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na chochote. Unilaza kwenye majani mabichi na uniongoza, sitajikwaa njiani nijapopita bonde na uvuli wa mauti. Gongo lake na fimbo yake vyanifariji. Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na chochote. Unilaza kwenye majani mabichi na uniongoza, sitajikwaa njiani nijapopita bonde na uvuli wa mauti. Gongo lake na fimbo yake vyanifariji. Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na chochote. Unilaza kwenye majani mabichi na uniongoza, sitajikwaa njiani
nijapopita bonde la uvuli wa mauti, gongo lake na fimbo yake vyanifariji. Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na chochote. Unilaza kwenye majani mabichi na uniongoza. Sitajikwaa njiani nijapopita bonde la uvuli wa mauti, gongo lake na fimbo yake vyanifariji. Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na chochote. Unilaza kwenye majani mabichi na uniongoza. Sitajikwaa njiani nijapopita bonde la uvuli wa mauti, gongo lake na fimbo yake vyanifariji. Najikumbusha neno hili, kwa hiyo ninapata tumaini maishani. Ni huruma zake Bwana mkombozi kwamba hatuangamii, kwa kuwa rehema zake hazikomi na ni mpya kila asubuhi. Najikumbusha neno hili, kwa hiyo ninapata tumaini maishani. Ni huruma zake Bwana mkombozi kwamba hatuangamii, kwa kuwa rehema zake hazikomi na ni mpya kila asubuhi. Watandikire muno chigurube chakobundire kwarosire nenseye, chokwa moyo kongase safari ye motebe yese mechando yao na kobuere. Watandikire muno chigurube chakobundire kwarosire nenseye, chokwa moyo kongase safari ye motebe yese mechando yao na kobuere. Nungusani ore ange motebe yeso tore amasani ondebona tika kona koyere marega motebe yeso eromusani ore ange. Nungusani ore ange motebe yeso tore amasani ondebona tika kona koyere marega motebe yeso eromusani ore ange. Itutore no musani oyo twanchete korwa kare, alia omusala bobo chani bweye bweri goriri nene mwanya banto oletari omubwe kaine. Itutore no musani oyo twanchete korwa kare, alia omusala bobo chani bweye bweri goriri nene mwanya banto oletari omubwe kaine. Numusani
ore ange motebe Yesu tore amasani ondebona ere tiga kona koyere marega motebe Yesu ero musani ore ange numusani ore ange motebe Yesu tore amasani ondebona ere tiga kona koyere marega motebe Yesu ero musani ore ange numusani ore ange motebe Yesu tore amasani ondebona ere tiga kona koyere marega motebe Yesu ero musani ore ange numusani ore ange motebe Yesu tore amasani ondebona ere tiga kona koyere marega motebe Yesu ero musani ore ange. Una ere uyana okogokya okonene ekero abato abamo bambenyete amo baigwanaine amangana ayonigo anga amaguta agotyoka buya ale yerigo ririnene amangana ayonigo anga amaguta agotyoka buya ale yerigo ririnene rora una ere uyana okogokya okonene ekero abato abamo bambenyete amo baigwanaine amangana ayonigo anga amaguta agotyoka buya ale yerigo ririnene amangana ayonigo anga amaguta agotyoka buya ale yerigo ririnene obwachani nekiwa ekenene gekoreta omoreme itwe twanchane nakitwanchane twanchano itwe twanchane nakitwanchane twanchano nyati bari wacheka obwachani nekiwa ekenene gekoreta omoreme itwe twanchane nakitwanchane twanchano itwe twanchane nakitwanchane twanchano nyati bari wacheka. Tiga itwe twaberane mara sabini okwana kwogochika twaerwe korene ira korosomonene engerene yetu twagacherwe nomonene na wango na chiche twabekane twabegeni engerene yetu twagacherwe nomonene na wango na chiche twabekane twabegeni tiga itwe twa
aberane mara 7 mara 70 okwana kwagochikatwa ewe korene irakoro somonene engerene yetu twagacherwa no monene na wango na chiche twabekanye twabegeni engerene yetu twagacherwa no monene.
kumuiguira bakorera mangana manene bono mpaka aba baigure ayaya wotona iguna bakorete somere kwangu tinte kita ikashini nchikwane tikuikanande toigwane kwende ya mogoroba wenye butora igwa omonto bwanje teki tago koraki igwa tikerabu oyo bwata matakoreki inki kyagara bara mwogenda iga na baigwete command let them bairane akuna you have nothing to do with them kirwana teknya sache nje birengere asoko ganyo kobichibe sarora lakini nyasaka nyoro kwani gosara kwana bono kerogo soma verse 22 uchirimbo kwa jamaate dirgo soma mpaka 35 balam keraini 60 nasaka mataibono genda na borobo lakini nyasana hata kutakorete akamotebiga kelinda agotebie tali nyasama motegene kera nyasaye bwanchire isistia sogo saba na nyasaye gai moteti na no ona kaimuka kagenda gako gende singi nyasaye ditangane tamo etelibaga mumareka agakoraki para mutata akamanya kutuanga manya lakini nyasaye toko tena kerwange tebe sire bintu bien sei ukora yako kan ogo ukora pi manye bundero je mangana bu ya talibu ya lakini mubane nyasaye takora tiki nabona inchi nabo tole kanisa twasomere buku tegutinya sago kwana lakini ebintu bigendere ense ntorochi abantu bense barona borochi nebintu bikora tiki lakini ayoroche bintu nakibire akanyita mpaka igakwana
Kwata mikura sana dirisa paseseni ni bagiteire obe boyo na yega ugise 20 aka tabe kase ni njubo bayata ne kuri bisa kwara sinya sai bata kwa tibibe bona bo ko lebe bo swa kwara usobo liyo endiri abale na ande tali uri na nya saka mwanjeraro le na yesa gutuoja soma 24:17 no no rile ore tali bo na muligere ore tali ya engena ngeni leo urwase kati y'abantu baya naye nyingo yo bugambi niyo urukukuru asaba ize nase nyenza cinta kunero ciye metu y'abamoha iwa naye yiri abantu abebura burya bese biamo pedo kormanya bion sikupika sinya paka bala kiagana nata itu ko sikara kini okorora na kore tu ndagiri dia mantaba ko sikke ko bitoke binene okorora tutake tibitoke uma jara vai ser como sai okoro kini dia bitoche kore ya on we so mere tinga kitimgwa ambatene kata kitiko musika ko masikani ko pero ona ge bono okorora tutake tibinte ara motene ko vera mata sai tar ko ngecha tibinte mata kona tanki tu gulu ni saga si kama mata tanki akorre akaba isi akaba telantaba asirong asibale asinya sai mara kita ko kolemere lakini to moja to kwata kam akole bilobu na akalinde kam baba terebo akaenda akaba isi bantu bali batoni nino nabo bantu kibaji koni kanise ko kaka isi bali bako na tora tu taun tu bies aba koraiga akumer na chinseji babo sabaiga akure taisiga apa kisiri keto jo akarusi akamya karosi mulina bakalete bisubat ya digital 68 bage chabera omoyega mapenzi tokola muna koyugo gaiga bakaleta musiki bakamanya kutumbia bala akaenda akaini baitimu aba Israeli na injino moro obo saiga moja makoleki na kokolireria bagaso bakanywera bagakolire abasika bana bakune ngwa biuno maisha alikuwa rotea akali akarora akagania akaira akabisa akamura matokeo nayo nyasa akaleta maku makasina bantu 20,000 emikile mo waraigo kala mutumika ulingo musombongo mingi kiagera uwanjaki etere ntanga nibe 16 ikakoro tokore iwera obe moyo na ulia mayaesi to iwera na kokora ya como que nyasaye Better than ni 15 mpaka 17 malika wote wewe ekiagera ukona kuwanja kwa nyasaye nero second round abatanga basirire ikiagera batigirenjera erambobete iwa basirire kiagera batigirenjera kono taki iwa balam ngolenge mubani nyasa oro kere tugwa mangana manene akaoro kiwa maroro akaroba Israeli na baba ikirense munyasa bagatete igesa kwekene bacho kubururiri ronene rutabaru ensengi
nanda karobuna gento nke kera abakorere kibinya sana ero bagiteri beata ne kurua sense paka katena bigiri mbapuga tikema igoboro gina bakucha nono buli ulimbo ko bakorera ke Keranyo ne binte bitu cha goikera chibese chimuru cha mbangeri chigol ne kitabu nando tumira bantu baba masikani tata chipurado chachira chire chire kisa chitie kisa mura tigende chonsi bina ninche na akyo monene igono nganchi tibu no ndengere monene monene naye bono kara kombere gitango kyo gosini wakwane agate akagenda busio nonyinya sawa mukanditi kanza gukora ibintu byaye kanza korwe bingwanso lioka nagiye ko mwikuba niko tebeiga chinga kichinde nyasaye tagukura utatega bunu utagete yandi ako koenjera kwanga ogotena bogwatebeiga genda bono ekyagero ukure gwakorereki ukubwatu kagenda kwenda gwatumira nakie kibono Balamu genda Balamu akamnyoka omwelio yakarubu ngaini na koraki trosi umuyega tuba nase naswa agakora naswa tuba nase bakarosio umuyega bantu bakunengwa viuno saisiite kaletu abo kabisa be agate chirangi basacha bakamanya koletu kuru Israeli bagaanza kurigiri bakarole bintu batabwana tako koraki munatwara kanyakarora akagania akaira bantu saidi ikiru 23 na kebu kuyata babona Balamu Petero ya kabere 15 ba 17 tuasirire ekyagara tuatigire njera koreteki tuabwatire njera yango kumbe na inche naye no tora tuabwatire njera ya Balamu mosinto peor ayya wanjeteki bantu mbare basigete bes tata gitu kumanyana ngai na ngai korukoru kuwiche korukwebe igwa mosinto peor ulingo musomonya sa oroke tuwa mangana manene aganchaki manyaga togonyeru mpaka nebunda sogo sari kwaye manyiga anse kukwana egakwane tige lakini stiri takosiri umenya komenya karo wanchire bese ibune goko ukoli yago tiche na mato igwa igonki abete yani aganche bese baka kabe bali ebake bunde gachikukwana goso bali moboke paro taruji igwa tuabeire na intu buna Balamu chinsogo chitabwatiki tuabeire amara korune embeo mbure tatu enda mamu yagachi igwa twakwana mangana yobwene tabwati ngenje aso kwani ukobe igwa auto aberi kama likakoteo wakule 17 toira nabano kumanuka 2:14 nkol tene samba narko Balamu umuntu banyo nyasa tali yusuko oegere nyasa utalire nero sabiri nyasa ko moro kya mangana lakini igwa sako ko sengenjo wanchaki rubo ninde na mangana make ya kanisa kije ko kwaneru barigambo ne kanisa eri eburukane tibona saitani akamenyo yani bayigorete mirango saitani akakora ki igwa ninde na mangana igoro yawo obe nana beko na kanonde tole kanisa tubwatete ama egeri yangu inki bara mu akolete akaro kibala kimuruto sport akagocha bana banyasai bali ebinto sabantu bakwete igwa igo nki abaliganete party after kabaleta turagere inki party yarenge ebimwanso nemekemebe no nyuma yaye kero muntu gishindie kumukungu cya taribo igo abayigerete ebimwanso imendo bakwete nebibi nyasaye nobunyaka nyasaye kareta mako nje ngaye ngaitorerero Balamu
barenga bagoteba Nyasaye nkonye tingende nchire ya Balaam nyuma kwang'orokiria mang'ana manene kwang'egeiri nachire kanisa na iguru ing'ana riao na ryo kwao akitingwo motego Balaam inchigo sirikiagara mohari oye igaitetwe agaitu n'abantu b'ebisaku kare Nyasaye atumete omuchio yosarigwe no arenge nera agasiririganwo kiagera nero tumigete kobeke goja s'abantu bangu to bwasi Nyasaye akorera mang'ana manene umache gusira n'abantu batamwati Nyasaye. Tusimame kama ni ombi lako kwamba Mungu nkonya kakitimba sagotwara embweye ting'irwa amafundisha ya Balaam mutang'ira yokogania okobe kwenda se bing'wanso bantu bense na gokora obutaya ine bing'wanso na binde ncha gosira Nyasaye nkonya seretera Yesu musomba nkonya mochenu motongi igoronense Buna ere buyana okogokia okonene ekero abato abamo bambenyete amo baigwanaine amangana ayonigo anga amaguta agotyoka buya ale yerigo ririnene amangana ayonigo anga amaguta agotyoka buya ale yerigo ririnene rora buna ere buyana okogokia okonene ekero abato abamo bambenyete amo baigwanaine amangana ayonigo anga amaguta agotyoka buya ale yerigo ririnene amangana ayonigo anga amaguta agotyoka buya ale yerigo ririnene obwachani nekewa ekenene gekoreta
omoreme itwe twanchane gaki twanchane twanchane bari wachuka itwe twanchane gaki twanchane twanchane nyati bari wachuka obwachani nekewa ekene negekoreta omoreme itwe twanchane gaki twanchane twanchane bari wachuka itwe twanchane gaki twanchane twanchane nyati bari wachuka. Tiga itwe twaberane mara sabini okwana kwogochika twaerwe korene ira koroso monene engerene yetu twagacherwe no monene na wango na chiche twabekane twabegeni engerene yetu twagacherwe no monene na wango na chiche twabekane twabegeni. Tiga itwe twaberane mara sabini okwana kwogochika twaerwe korene ira koroso monene engerene yetu twagacherwe no monene na wango na chiche twabekane twabegeni engerene yetu twagacherwe no monene na wango na chiche twabekane twabegeni. Obwachani nekewa ekene negekoreta omoreme itwe twanchane gaki twanchane twanchane bari wachuka itwe twanchane gaki twanchane twanchane nyati bari wachuka. Obwachani nekewa ekene negekoreta omoreme itwe twanchane gaki twanchane twanchane bari wachuka itwe twanchane gaki twanchane twanchane nyati bari wachuka. Obwachani nekewa ekene negekoreta omoreme itwe twanchane gaki twanchane twanchane bari wachuka itwe twanchane gaki twanchane twanchane nyati bari wachuka. Obwachani nekewa ekene negekoreta omoreme itwe twanchane gaki twanchane twanchane bari wachuka itwe twanchane gaki twanchane twanchane nyati bari wachuka. Obwachani nekewa ekene negekoreta omoreme itwe twanchane gaki twanchane twanchane bari wachuka itwe twanchane gaki twanchane twanchane nyati bari wachuka. Obwachani nekewa ekene negekoreta omoreme itwe twanchane gaki twanchane twanchane bari wachuka itwe twanchane gaki twanchane twanchane nyati bari wachuka.